Maharaja ayuk lokthong, Tipra Motha ayuk lokthong, Tipra Motha ayuk lokthong, Upagra ayuk lokthong, Mumbai. Sir, tini busuk family joint rekha Tipra Motha. Tini chung balai ke tong thokma khakchangma, tini Duri Longai Division Committee IPFT, Pura Division Committee borok, tini Tipra Motha Hapkha, tini Bubagrani Hamjagoi, tini Gera Tiprani Hamjagoi, orok tini Ulek Jogobum Tongo tini, agini chairman, block chairman kecam, tini Upendra Riang, tebo Central Committee ni, tini IPFT ni Vice President, tini Gonga Prasad Riang, Longai Beli ni Division Secretary, President, Dilip Kumar Riang, Hewa Joy Riang, CC member, Mohan Joy Riang, Gunador Riang, Boro Jotto tini Longai Beli ni IPFT ni Division Committee ni Adong Rok, Boro Netrite, Sing Oroman Kha tini total family, nini oro 302 families. Tai total voter tongochi taboro Singman Kha 783 voter, 783 voter. Tini boro Tipra Motha join khaikha. Sungboro bela hambai marogo. Tini Longai Belini IPF Division Committee. Borani ni 80%, more than 80%. Borani member. Juno Jugrokha. Tini Tipra Motha no. Boni bagui. Ang borono kani khakchang bai khakupur bai. Boro lamsogo. Tini ata upen. Tini Boristo Neta. Tini IPFT tongmani. Ang boro kahamke sinego. Tini Gonga Prasad Riang, Division President, Borono or Netrite or Neo, Tini Damsora, Alaka Borok, I put in Chalawi Tongo, Borok Saute Table, Borok among Painai, or Tini ex Homoyo, Tini IPFT, or Longai Biligo, Belay Crack to money, into Ani Netrite, Borok, Dodo Simano, and or Onekbar Pajak, or any Damsorani, Alakani Borok, Belay nationalist minded, or Hana Hamjago, Tofana Hamjago, Amani Bagui. Tini Proman Makha, Tini Maharashtra Netrite, Production Netrite Borok, Borok Ago Peka, Sumbor Lamsogo, Ankagago, Tini Painai, Tini Chongmari, Painai Suloterik Fefori, Tini Baichung Halam, Tini Takuk, Bo candidate, or Nini 58 Assembly Constituency. Arobo Batsago, Bok applying night, Tabuk Simano, Jotono Tini Tipra Borok, Tama Pahari, Tama Bangali, Tama Muslim, Jotono, Tini Bubagrana Hamjago. Boni Netrite, Sing Obono Bishas Slago, Botin dynamic leader, Bono Agdon Bekti Tiparajoni, Tiro Unotito Omanai, Hansato Omanai, Tini Justice, Tin Odikar Mayang Tomani, Tin Samodenic Odikar, Constitutional Right, Botoy Penai, Botin Bishas Slago, Bodibagui, Sinte Matro, Dutin Chapta, National Nangnai, Sin Sorkar Kotal Kainai, Tini Tipra Mothani, Bialis John, 42 candidate. Jing rogai tongo arbisi jing khakago jing 35 tani upor jing painai if jono ishwar hamari rakhakai kono kaitor hamari rakhakai jing khakago ob tipara kaite history 75 বছর পরেগো অমন পুইল্লা তিনি রিজনাল পার্টি আঞ্চলিক দল জing 42 টা jing ক্যান্ডিডেট রগো তেই তিনি বুরুই 6 জন jing ক্যান্ডিডেট রগো ob কাছে তিনি ইতিহাস তেই মা প্রথমবার তিনি ভারত স্বাধীন পরেগো তিনি হালাম সম্প্রদায়নি বরক অরব ক্যান্ডিডেট দংখা Bobu tini belai tong thokjak bo pas sungnai jing borno ashibad renai te jing jottonu oro jing jotto tini Tipra sarok tini 19 dofa jati rok jing borni pishnai jing tongo te jing oni jotto am bangali baire bonera borno bo koinai boro bhane jino sahajo khainai jomang ang khanaga orni jottonu tini tribal non tribal jottonu Hindu Muslim Christian jottonu boni ungklo tongo tini baichung bo tena ashibad khainai tumone kaplai khainai o kogna regoino sorry, Baichung Halam, sorry, Joichung Halam, not Jung Asibat Kainai, Jung Bonus and Pratno Kainai, they ang Barbano Cox Hago, over to the Itihas, and Tori Kainai, different Itihas changing time, the system changing time, all in Moras, Barbanos Hago, Bonibagui, and Haina Hai, Tinitini and Taco Okra, Tinu Pondriana, Hambai Marogo, Tingonga Paso Diana Hambai Marogo, or Netrite, Tini Prai, Paso Tirasizon, Satso Tirasizon, Butar, Tinitung Manka. They jing manai jing khnao bonibo ang koinai jottor oroni united jing thansano jing mahamjangnai jing oroni thansang gachi after thansang jing unity develop jing phainai peace phainai
development फाइनाय. First we require unity, thancha. After that we will get peace, we get prosperity, we get development. Hambai.